بروتاتو والجلالنا حكومة الواقعين بسي نمونين جلال لبن ملنا توني باي وانجرني في تعبوتا كان أكبر بان يودي مبان ليوسن نفسي على الرئيس كده واقعيوتي سكنا وجلال إيجا مچابي بروتاتو كنا سدي لبوستو كوبكسد جا كانيا نو تقولي نمو تقولي اسمه كيسان كارتي لما نوانو بدي كابتن لما نقول كيسا نتجمعنا كمتي سكري واقعي سكري بجودن دو نتوقف فاكرين جركيمو نتجمعنا جرو كمتين باسون ندين نتجمعنا كتاسنا كيسا تي أنا باقي نرفع كيسا رولنا ندين بيسو أفاني من الفاسا مور غاب إلى المسلمو باقي وانتا نمرفع كيسا تجدو بات كيسا حتى جبين واقعيو ما نجتوا بعد راسيران كنا نلبسه كنا بس أكما أفوري واقعي أفوري كلون جدو حتى سجلي واقعي يرون أجسام أكما ورا بيا كرم ساسنا لفا أنها واقعي يرتي كأني سنة إسيس متجبيه أنت هنا واقعي يرسنت أبون كيسن وجيكو أرجلي جرو قرني نيلان كنا بس أن واقع أفوتما أرو تسنت ننعال garasanit keesatti simmoo yeroo hundumaa karaa rankaatu isaan karaa koos in baran jiru yeroo dheekkamsa koo sanattis immoo isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedheen kakadhe yaa obboloota koo jedhu sadan boqonnaa qodhamatti yaada koo wajjin waan qabatuuf yaa obboloota koo deeggotan isin keessaa tokkollee garaa isaa sana akka amanne isa waaqayyo jiraataa irratti garagarusi akka hin qabaannesi of eeggadhaa jedha. Eeggadee dubbadheera baay'ee matsaafichi macaafa birootaa macaafa baay'ee akeekkannaadhaan guuteera nama akeekkachiisaa jedhu dubbadheera keessumatti keessa qabxiiwwan 5 wal faana kan dubbatu keessatti ilaalleerra tokkoffaan akka hin mucucaanne jireenya amantii qabatan kana keessaa akka hin mucucaanne fi of eeggadhaa jedhee boqonnaan lama sodaachisa guddaa dubbata. Wanti nama mucceessu baay'ee jira maaliif biyya lafaa caccabde biyya lafaa kutoofte biyya lafaa cubbuudhaan guutte biyya lafaa rakkinaan guutte biyya lafaa dhiphinaan guutte keessa waan jiruuf yaadi namaataa keessi namaa lapheen namaa salphaatti waaqayyo irraa kaata salphaatti yaada waaqayyootiin morma salphaatti karoora waaqayyoo fi sagantaan waaqayyummaa namaarraa qabu baay'ee dhukaasa mee afaan ingiliffaasaa maal jedha namoonni mintraa keessarraa qabdan yoo baawwatan akka jira today so as Holy Spirit says afaan ingiliffaa allama har'a jedha as the Holy Spirit says today today if you hear the voice don't harden your heart as you did in your rebellion as you did in the rebellion during time of testing the desert where your father tested and tried me and for 14 years saw that what I did that is why I saw anger with this generation. I say their hearts are always going astray and they have not known my ways and they have not known my ways. So I declare all my anger. They shall never enter my rest. So, see if the brothers, that none of you have sinful, unbelieving heart that turning away from living God, but encourage one another daily, as long as you call today, as long as I said the fact today, so that none of you may be under my sins, deceiving fullness. We have come to share the Christ if you hold firmly till the end of the confidence we had at first, just as said, today, at for fact, if you heard His voice, not harden your hearts as you did in the rebellion. And the rebellion, rebellion, today, they all day, we don't keessumatti keessa durbiin yaani ta'uuni
culture Itoophiyaa keessatti the concept revolution jaaka Itoophiyaan abiyootinyaa na Itoophiyaa abiyootinyaa beekuutiin abiyootinyaa tuni waan tokko fuudheeraa ta'e walirratti ka'u waan tokko fuudheeraa ta'e rebellion wal ammasu wal waaqeeru ta'u walirratti ka'u culture nama Itoophiyaa ta'e yaada nama caama tokko keessatti ilaala namni Itoophiyaa yeroo hundumaa cajeetiin jaaka rebellion against ammasu bo ammasu hala siyasa amasiidhaan guutama. How many political parties in Ethiopia? The rebellion, because the character of the rebellion people. Amali, never to rebellion again. Amali never got what Amasu Jatari. You know what to the fourth family. It never bought. Never bought. Utumanadari, Utumanubadi. There was a rebellion. Utuwa Kosan Yachu, Utuwa Kosan Owasu, Utuwa Kosan Gesu. They just rebelling. Amas Wakiots. The rebellion happened akasin kabatna rebellion afura rebellion afura amansiya afura kaumsiya afura awmaya bana din kabatna they were rebelling me hala kami ke sattidu nerati kaani ha agara gasan bigot ha isan kan taina namutra insani rebellion sintaina jada kasin kabatna jinedu sab israel titi yerodu batwaga. Let me ask you a question. During the day, you comprehend the Bible. Never comprehend the Bible. Never during Saturday morning, they followed when they kept the church fourth final. It's because the rebellion heart look like that. No one left inside. Abiyukan hata anak marifat. Orang faham apa itu nanti. Orang faham aja lah. Rebellion sih more than rebellion abiyukan dia orang betul betul. Cuma apa nama marifat. Mari lah. Nemo dia orang tu rebellion. Wah amasi, wah mana kumpula, wah mana kita kumpul, saya kumpul itu pula tak betul. Oh, apa nama kasih nombor ini? Each and every single day, every we see all the time, 45 million dollars. Not about the fault. We are human. We live each and every day. Did human fault the good?
dubbatamaa jira. Waaqayyoo sanattis immoo abboonni keessan hojii koo arganii garuu qolanii ni ilaalan. Kanarras ani waggaa 40 isaan hin lenne I just have a patience with them for 14 days. 14 days. Qorena ilaalan kana booda baay'ee provoke godhan. Naka kaasan. Akkama godhu akkan isaanitti hir'uute akka isaan biyya abdii sana kan galle akka isaan maal ta'aniif hin boqanne sometimes si tokko provoke godha. Not the test. Ada gaajatu qulqullota. Test waa gochuuti waaqayyo. Qoruu waa gochuu waaqayyo. Si tokko provoke godha. Akka inni geggere nuugu akka inni geggere yaada isaa garagalcha akka inni geggere olsa keessa gocha. Is it not a game that we ourselves provoking God? Say not for God about my heart, because I will have a rebellion heart. Rabbi, I'm not going to do what they want. Oh, I'm going to tell you guys on myself. What kind of heart do you have? Is it let it make up? Shall it make up? Tokofa never. They test me. Never. But never. Let me ask you, is it what you're in our day life, in our prayer, kadang natin gituan ko por sila. Kadang natin get what ko por sila. Ugma tuwa kayo tat. Some people they pray like that. Ugma tuwa kayo tat. This is testing God. Ugma suwa jitro te. Ugma na yata te tat. We are testing God. This you love. There is no doubt. Aku boleh sebut jalan harga sahabat di sini kawan. There is no such situation in front of God. God is a God of love. Ini kamu semua mungkin keresahan kekasih desa sekarang provoke lagi. Testimoni waktu kayak asli. Kan waktu ini sadar dari sisi. Kan waktu ketika begini. Toko fama boleh namporani. Lepas fama boleh saja. Sehingga dapat provoke lagi asli. Sadar fama boleh display. Ini apa ni? The greatest sin in the human history. The greatest sin in the Christianity. Not adultery. Cubuda ini mana makesa? Cubuna Buddha kan ni hojjatu cubun ini Buddha waaqayyoni It's okay. Cubun Buddha ejemiti. Cubun Buddha mali. What the Bible says. Lape hiraman di kawat. Mana ni? Tadi biar. Lape hiraman di kawat pun Buddha. Mari. Kerana ni kisah. Nam. Yang perlu aku nanti sini kisah. Tokol le gerahama isa aman ni. Isa wakil jara karra. Gara-gara makan kaman ni mana tak? Oke kita. Gara is sama. When you believe in God, there is no sin. When you believe in God, there is no disobedience. Saya kira you want teman mata you cubulin. People na want you want yang cubukan sama kita ini. Ini bukan wah ini mana apa tu? Tidak hanya examine alam. The greatest sin is when you don't have peace, I'm until I think around what they want. In the morning, it's easy to do any kind of sin. It is easy. Garang naman dekat kawan kita. Garang naman dekat kawan kita. Lebih bisa pernah akan mana? We sesuatu adjust agree in God. Namun apa? If really believe in God, I live obedience life.
mali mali lebbi abu malis amalu waqtus waqe ma ko challa sabara ashadu ina mana jabatun garu ma ko challa so miracle ta antume is a lot of miracles, incredible miracles, but those people didn't believe in God. They have heart of unbelief. Let me know what to do. Let me know what to do. Marriage after the church, is this like a son of a man? Mata jabe yir tega bani. Abang kita faham. Let me jabe apa bahan. Akan ada let me jabe apa bahan. Akan jabe mata jabe yir tega. Isam mata jabe apa tu kan? Waqe man to chakle. Nyai chakle. Utu mata jabe apa bahan ni man to chakle. Ayah san ega tu. No ego waqe yir wan sa man ni se to. Because of his mercy. Anak saya akan kaya lagi. Anak saya akan kaya lagi. Anak saya masih banyak deh. Anak saya masih banyak deh. Haleluya. Wahai anak saya kalian di pulpit ini, barang-barang berkasar di mana? Amin itu. Nano, incredible. Utusan ya kan, utusan gadis, utusan kurani, utusan tes sabani, utusan turun kurani, utusan yang mana? Waqe usan gargara tu. Sen atas waktu kan bergaranya bukan makin nyamit. Atas waktu wanu jadi wanggari wangu limit. Still, we do have a rebellion heart. I do have it. Waqe berumat aish labak sudah mana? Afurat kesian, afurat waktu terbiru, afurat amas, afurat kau. Jada waktu di kamu, lebih waktu di kamu, mulia waktu di kamu, ibu waktu di kamu, lebih ekstra, mari kasih kenangan, cari apa kenangan? The heart of rebellion. Then, when we do have the heart of rebellion, gerah amat maafkan, cakap apa tu ibu nanti ni mana? We do have a majority vote in. Gerah amat sih kafe bahaya tu, nemar dari betul. It goes over the ribu, felanut ribu. There is no ground to what they do. Lepas nama mangga, tahu lepas nama mangga apa tu? There is no ground, middle ground to what they do. That's what people what happen. Macam apa kisah tentang Yesus? Sebenarnya apa? Akan bicara lagi dengan lalu kisah ini kisah. Akan bicara lagi kos kisah. Siapa kos kisah? Mata akan hilang. Gawai nama mereka ni, nama apa? Mereka ni nama apa? Nama ni majoriti mata ni mana? Ego bicara, wala bicara mana? Sebab kan iman baru lebih mari mana? Lebih saudara, lebih amal lebih, lebih kecun dendeng, lebih waktu kecun dendeng. Was the source majority feel lebih nama tahu. Only two people, nama tu buat sakit kisah. No kecun dendeng. Yang saya dikatakan mereka hafal puluh langkah budi demi. Nama tu kerana dia kan? Gara majority mo gara sa kuat dalam gamdem. Wala siya kan ni board na kaya sa kacari ko sa kana majority vote. 2009 naga 2009 wala Lutheran iba talaga Lutheran Church in America. For 20 years argument ka putra. Gay lesbian issue. Argue sa kami yung mga ino nila argue ka wag galit jama top. The time eu jumpai itu, eu não makan sahabat ada pas orang jumpai itu. No, dupik kan mati boleh ada boleh, warna ibarat boleh, gay lesbian. Apa dupik kan ada council itu kes nak, the council itu ni, aman tu tak kes world biar kan, Malaysia council member tu. The council member itu ni national itu ada, council member itu ni, ufu masanya itu, teori cakap dan standing kami ni, wala kayu si ufu mana yang dekali. Hindu faniga apa council member in 2009 sana council member in the church ignore the pastor, they just ignore the pastors.
majority gaafatu amma sakeessa ne dura kana baay'ee isaan kan caasaatu lesbian isaan kan akka dusaatu geera isaan kan maal geera turummaa wajji wal qabate jira. When they came to majority, they don't care about the gospel. Voting. Harka ibba keessa shantamii tokkooni vote dabarsa. It's not a true political argument. This is not a biblical interpretation. What can argue about money? No. Already majority voting. Then majority got the next day 420 churches. The El Kaba at the bar. 420 churches in one man. Madri is a majority. Nani, she don't recognize never to the name. Yada be do kind of I don't have a right to the Rako the one with the Sotoko. No, in our spiritual category, we have spiritual people. Namon agorayo tano na ano ni beki ke fumo na jira kwa ko sisi ka ko e wi ko jara e chuko ya beki de after ko na ke fanya sansana hafur waqiyu namon agge fatan jan waqiyu namon agge fatan waqi wanda ka ke sabu e ñu kan agge fatan afura wa ko de ga agge fatan Shadow one would give them. Otherwise, I think I give them. None of the level to put them characters as it's easy. Ega, some majority voting one time, well, till the ones that they go. They become rebellion. One Tagaras and one Barbari. One Tagaras and one Barbari. No, David. It's a David. Garden City David. Life in David. It's not easy to battle to give Egypt. Egypt, they won't let that. Some party to Pakistan. Kesane di kesatu majra amne dese namun istiwala jani buya sare macam kum buya le kajara buya ko to kojra buya ko to biye ka putti ka boni wa gane ka tikte wa ga afu tamat that's because of la e jaba mat jaba wan kami o Kristus Yesus anak sarana ra la e jaba tu ra kan chali hatau la e jaba jiri le ke gerra bale ke gerra taja le ke gerra tibu ke gerra maka terus ke gerra There's no change. In the law, there is no change. In God, there is no change because the pain ke man ke wante da. Jiro wanta da. The pain ko jiro wanta da. Ika. Yani wa kayo, le jabaka, kalore jabaka, afuna jabaka, yana jabaka ke sa. Bilisa ba uda bin ko fa ribati ayun lebih kini ruhut mak ayun juga apa dalam faham aja bisa dalam faham oh kalau dia sendiri bisa asal tenang dalam faham dia tertentu mana dia dalam faham lawan bukan bisa untuk tidak bisa akal jalan maka senen bisa jabina garajala mahu garanke nyawatay wajib walitin fayda sindaka kamu merkane facu kamu la ekin merkane facu kamu la ejaba matjabi ko jaba jaba mami la ek ko jaba yote hammam yaadi ko waqe wajib ko nekika malik la ekin ya wajib ko ti waqe I see in your face litrina ke sala do man wali wali ke hela do ke ne wala Malik itu kulota, lebih cukup hama kain dia kabu, cukup kain dia kabu,
Kanaafis akkuma Hafuurri Qulqulluun jedhu har'a sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan akkuma warra guyyaa qorumsaa sanatti lafa onaatti Waaqayyo irratti ka'an sanaaf isin mata jabeeyyiin ta'ina. Waaqayyo yeroo sanatti abboonni keessan hojii koo arganiiru garuu qoranii na ilaalan. Kanaafis ani waggaa 40 dhaloota sanatti nan aare. Garaa isaanii keessattis yeroo hundumaa karaa irraa hin kaatu. Ilaala yeroo kam yeroo kam yeroo hundumaa garaa isaanii keessa karaa irraa Waaqayyo jalaa jalqataa. Yeroo hundumaa yaada Waaqayyo jalqataa. Annee qawwee Waaqa guyyaa tokko adeemsa guyyaa tokko guyyaa lama waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii waggaa meeqa waggaa 40 guutummaa karaa irraa kaata lapheen isaanii. Is that never wrestled with God? Hammam gooftaa manne bakkeen gooftaa manne beekna hundi keenya hammam straight hammam garaan keenya Waaqayyo bitti malee yeroo hundumaa lapheen isaanii yeroo hundumaa yaada Waaqayyo yeroo Waaqayyo karaa yeroo se Waaqayyo alaala godhe Waaqayyo alaala si godha hin dhaabbadhu yaada alaala naa godha si dhaabbadhu na cukku godhe hin miti yaada garuu akka waan ta'u badman har'a jirti har'a matsaabii giriifaa maal akka sadee jiru har'a gurgurru yemmuu har'a gurgurru akka jiraale matsaabii giriifaa har'a immoo sagalee Waaqayyo dhageessa har'a there today is a spirit is Holy Spirit talking to you ee waan biraa jechaa jiru har'a afuura qulqulluun akka jedhaa jiru har'a sansanaa akka qulqulluu akka jechaa jiru har'a saafnee akka qulqulluu akka jechaa jiru laphee jaarsuun qabaatanii qabaatanii jechaa jiru lapheen keenya jijjiiramu laphee kanaan dura qabaachaa ture Waaqayyo Waaqesuma dhaabbatu laphee kanaan dura geggeessaa ture dhaabbachuu dhaabbatu laphee kana isatti tajaajilaa ture dhaabbachuu dhaabbatu laphee hamaa laphee jal'aa laphee ribiiliyaa laphee abatti dhaabute laphee rakkinaa guute laphee waldeessumaa guute laphee yaada Waaqayyo irraa kaa'e shaakaa daaraa jira ani dhaabbatu maqaa ilma Waaqayyo jiraataa ture. Drama dubbachaa jiru I'm telling you brothers and sisters laphee akkasii cubbuun eessa irraa ka'a laphee irraa ka'a the source laphee yaada garaa kee maal godhe beeksifte cubbuun inni ribiiniyaan jiru amantiidhaan jiru laphee qorraa saga'utu is a very powerful is a poison is a very contagious cubbuun baay'ee contagious jechuun dafee spread epidemic. It's a very fast epidemic in the people. Spreading. Karaka epidemic itu alam pun kacau juga. Cuma kuma mana kansa ni COVID epidemic alam pun bahaya saja. Experience very fast. Maka COVID cara alam contagious. One mana ko lu betul teman. Why do I know Amaduni? Ila dina wala kasgo de tu padde. To be kun mata ajra spread together. Why dina wala chidake magura all spread. It's all people what happened is contaminated. Namun tu mate negara is easily contaminated. Why that why dina wala padde ga? It's very mata ajra omite. Jangan terus setelah nemsin jalan. Karena waktu semua, if you do something negative, keep it yourself. Don't spread it. Don't be the source of the contagious epidemic. Entah jangan mereka asusi. Because segala yang nanti cara mengutar. Entah mereka asusi. Source rakna, source cukup, source balik kanda, source apa? Waterma. Kenapa dia? Let insani. Hero untuk makara aja. Untuk orang jalan ni. Hero dia kan suppose nanti semua. Isan matu mai jogo kan yang penting ada. Mari let insani jalan orang deh kerakor. Let insani jalan deh. Ini sedapa. Ega. Hero let ekenya cukup apa fan? Cukup dia let ekenya rakau beku. Ini apa fan mu? Let ekenya kabar cuni. Ekam sawat kau tim nama kakas. Nak kasih sudah dapat itu.
واسرين كم سبعة وعفو ساقا سنين توقف مالنا تيستيا وعفو قرن قرينا دارني تكواكم قرطلبيتو قرطلبيتو واقعي يا واقعي أمة واقعي وتاتي تربيتو كوكينا ها تيجي ولدت يوم أمتي لو تيجي توتاتي تقول تربيتو واقعي إذا تيستينغاش God doesn't like that. Waktu nak pun ibarat dia, waktu mana dia? Yang pun nak jadi balas saja. Waktu nak pun dia, orang datang waktu pun. Mari dah. Lah, waktu orang dia dah jadi, waktu yang orang datang waktu pun. Mari dah. Ah, aja teruman betul pun tak. Kenapa ni macam ni? Nak koi. Mari existence kodi, waktu kodi, hujjah kodi, anak kodi, siwajib kodi ni, nak kodi ni waktu. Waktu saya ni satu mana mana. Itu God festival. Nawajib tak okey, kerana baju kau usah jenak waktu. We are blessing God. Sini kerana, ne episode ni apa kau boleh jenak this is testing God. Sini bisa jadi orang ni lupakan. Siwajib nanti jadi orang ni is a only ini. Lakin mana is a discipline. Ini berbeza. Ini sebab apa? Discipline amalan yang bukan. Amalan yang bukan mana dia? Cubu cakap amalan yang bukan. Lebih amalan yang bukan. Kristus ini kisah kenapa kena kaya? Apa dia? Amalan. It's not normal. It's a sickness. It's a sickness. Ajar saya baca. Ya Allah aku, dan ya Allah. Isnis kisah, isan to kulle, garama isahin aman di sana. Isa naman sa waktu kau jalan tak erti. Gara-gara akan kabarnya mana? Ofekata. Be careful. Be careful. Ofekata mana? Lebih mana? Lebih wakayun hinaman. Akan kemana ni? Ofekata. Yesus antara sabakanat antara kerakir raja Daniel. Arah kejohan mungkin kisah lebih si nama ni nak Kristusin kena berkat ni utang. Angkara kau tu jarak kerja itu pun berbar. Lebih si nama tu sahaja anak suci. Amin. Lebih sani dia sahaja. Ayah, sedefan. Ini mana ustaz lepas. Sedefan. Jabina latte ballesu karawa kayo be kofi bitabuka. Jabina latte ballesu terseru oi karawa anto kuni. Karawa kayo be. Mana tu berdat karawa kayo wala na jual bisu. Barawa kayo mana tu kira kiri. Wagame aku mana karawa kayo be dia tu. Wagame tu mana dia tu ni nyani wakai. Harga orang nyani. Bishan gari ni isami ke kes ni karawa ke beku dipe tu pun ni karawa ke beku papa ni karawa ke beku karaku malam dah ni himbe ka ni ni eu dire oh maka Yesus Kristus in karawa ke muka dia terdira musim seperti especially in this country karawa ke tu muka wala tertedi wala mati karena mata dia tu kita tegas. Karawa kayu ni kita rada macam tahu di dalam ni, nama semua kayu ada yang menjadi cerita terkini kau.
GPS dhaan itti galchi. GPS maalidha? GPS wanti waaqoo si yaadde tokko jira. Kottu beela taraan kan kennu ture. GPS inni guddaan karicha kan nama geessu akkamii? Road map keenya isa kana. Destination ini sakane gadu jecha samuel jecha unit jini kenya kana wajibu ni la njuru wote we just miss calculate what you got recalculating it gaba itu karatu sio kama we just exit man exit ni kwa kata kwa we exit that smart way mother and monibaye really follow GPS is ari follow and recalculating gaba itu lima kita ni gori gori man yo gori gori man mileage tidak balama karaya tidak balama dengan bis if you keep ignoring GPS if you keep ignoring there is no you cannot wait to reach this destination this door so what about karena recalculating what you miss ko deta you miss your destination miss ko deta recalculate today God is telling you God is telling to me recalculate your way maka Ago kana nenyu magaga sa kiti abi dia abi week atira basinia almari kana so people this is 3 weeks recalculate ji kan go to the double GPS ke yo wa yo ke wa GPS ke ada bisa no GPS ke yo ali jik connected wa amoni GPS ka gara ha satellite na jik connection ka yo le there is no way there is no way satellite connection ka ba mbanda there is no satellite if you don't have any connection with the divine if you don't have any connection with the Holy Spirit if you don't have any connection with the word of God kare chunti ka krim tu badam bolte na naam bolte jo jam bolte do you have connection with that the satellite of Holy Spirit connection is the we have a satellite connected with the restriction that your areas are getting sometimes you go mani jo internet ke slow ko mani areas na kesa juwate na area kami area internet isuni connect ho gaya internet bhi maar no chala satellite no tune do sa tidak di rega jo to bio ke sat full tune do mani jo sana juwate na bakat wa ke on jo to ta ni wa ka jo ate ni hojju do the presence of God we need to be all the time in the presence of God shadow wa ke dira Apa apa ke saat kan dia boleh di mana tu yang tu baca aja. Oh my God, I don't like jada one jada ni. Baik ni hok. Malah tu kita saat kan sim. Oh baik ni hok. Sekarang buat dia apa? Mari kita benar awante. Karena sekarang dalam kita mengangkat kami wakil sedikit kita pembaruan sekitar pembaruan rekap channel untuk bukai apa pada pigo saat itu pembaruan misalnya pada piwak ini sedikit malah tu ber buat dia nak tu berbuat dubbi fi karawat iyo mubitamnu garabokonna isaat nugalcha dubbi wak iyo karawat tim kalau bitamnu garabokonna karena karasa kisati lab insan untuk termalila or opinion yerobra pokoknya ulama kalau sekolah makanya aku konsentrasi lah kalau kalian karena ke bawah be yerobra kasihnya tu